Ubah Jason Esmaulong MLA berim ke PDF buat ubah Don Kopar Sumer MDC berim ke Umsning mentah kasikan Riutrik kula lengkot kelalik ben penyeso no LED syak seng NPP harengkat kinong kersan bat kinong but jengki laban kedau dak kejengwan penyeso jeng keteki arngut kinong elam jong ke Umsning konstituensi harengkat kinong kersan bat kinong but jengki ke seng NPP Umsning konstituensi kelanang kamyo bor syusyu ha kani ka kenti ke pemerintah. Ya kini ki arngut lap diang songobha syak seng NPP dau Dr. WR Karluki State President ke NPP hak jingdan lang dau menteri rang ba ka sarkar jelau Konrad ke sangma usembut menteri rang ba persetujuan tensong ka kong amprin ling do MLA berim kalaim kra ba ngai lang dahar MLA berim ka umroy ba sostenes sotun MLA ka jirang ka kong Magdalene Maulong MDC Umsning bat kiwi kinoi lam bat kinong kit kam ka parti NPP habakran hakani ke jelang nakaliang ba Jason S Maulong kumukurtong ban aireng no Umsning konstituensi ulapan pau ka jingso komen banyo i ba ka parti NPP kala ban priang don burom yu hakani kasngi uluong baka jimi no nakaseng PDF bat lej isno sak NPP kalong nomor buyu i baka seng NPP kala sisab non ra ya karoy kapar ya kacela ila kren mene ila presai bi mai ila he la san ha seng NPP aba ila kren mene bi dawa bi amira la seng NPP bi wan join seng NPP mai la i ka ki trinam jong ni seng NPP harus diram karena dia sama Cina sejui hari ini bapak sun berdiri namanya ngaru ndai pangasu perkat narai ndai pangasu perkat sisiwe ngaru syong di benai ngaru syong dari perkat hayi masan berkinong kesan hantam basyano menpai hakani keargan ahrai tip bangunin menghadap resign umum MLA Jokowi PDF. Bahkan harum mentah asli syarikat seng NPP. Tidak kita ubah kalau IP petak tidak ubah kalau sekali seng NPP. Bapi petak di badan hangir. Kedau di dalam mentah Jokowi. Mengapa berberai ke ke berbahala mentah kedau mentah. Kini kisah sistem mengayo menteri. Ini santri kisah mengayo menteri. Ngayo menteri kan ni nampak konstitusi kedai kejitu tu cekili hidung yang di bahagia. Kaca berapai nak keliling kedua siam di kedua depan siam kim cukup tak jalan orang lagi. Haba lalu mesti saya kita payah ngalaya kumsi bhona. Kerana ketika saya maka sosi tangrong kapok meeting district. Pelan independen lapan hak yang walking president your district. Yang kita dulu ni Hamas lain berdepan siapa memang pasal berama mau kerja dalam himpunan kamu syukur servis juga dalam himpunan kamu syukur kan masuk mau kita kamu ni pilih rem kita kamu ada district lain rumai ada order rumai district ke rumai kata orang hadir ma siapa keren dia siapa kau sekali dia keren masih dia lenda nari hapon district nari member district election committee binogino kalau kerja dengan parti artikel pasal kerana kadir pengimpah district dan hak ya dan satu level bersama kalau support district kalau district election committee yang member itu siapa kau dia siapa tim masih bypass lulus. Bawa susibah untuk karya juga parti DP ngapa juga banyak ekstrik komiti jong Umsning konferensi hana hapa observer poster nasyo mulung yun orang ba arpausan snem uba ton ya kata kami on ke parti rulung nei kani ke parti mentah kolom divided hakaway kayeng ni sangut ukli jo kayeng berkat imapi lada hakayeng kasem jongi ni bunmut kinungalam prapyo kayeng kasem ikun jongi kinsakma tan namar baya lempat para nong yalam
Nakatagadaw na slogan ong nakababurom daytang kaniga partido ni kabomjudon kajing yatay kajing yasrut lagi kajing yakadi burom ngiyong lang kaway nakatagadaw kapelong ya kiwaypat ki leaders na kiwaypat ki parti ba kinperkat banjoy bat kaniga parti jom iba Jason urang ba ujoin bagi sa parti uwe ni ginoyalam so kapagiyet hari ni gitindiya si gibaladet uang siya keruasan pur uba Jason bat uang ngayak bed ia ke NPP nama kibapun ba kicingker ku kilajialong akan ni konsensi jong ibarakoi Debisyan babi UE bakamstar la kata kasangklurnya la karoi kepada development dan bungut kiperlok MLE jungi kibangin sapriang hati diisi di Panuang bak kadau baki join bak ke parti NPP kelok namar karoi kapa namar ke development omdei nakiway pakidao menem step habang akuli kot kubor dak kadur ujung uba mukul batu baca ke front page kenyok sut ikut kubor dan ngapek antut hok ban si hajar tengkasi benai hanai dikun sama nga habang akin ya katu kabiki ong si hajar si benai uway ukun samla na nagakun samla kabamyo kamyo jam nga try ang kadu ni hapdilut iya kami kalaya barakaway nga itamwa ya kani kajing advertise kajing penbid election jong kani ka parti ka batmay ka bayo kujak hapo ka jala jong usiar ki kun sama usiar kilong kami bat kilong kepa ngamar ba bansyu ya thom bansyu penbid ka basuk henry banle ia ka kam de ka basuk. The National People's Party has led the NDA government. We have worked dedicatedly for the benefit of our people and for the benefit of our state. For us, the guiding principle has always been to keep the people's interest first. To keep the state's interest first, to ensure that we are able to take the state economically forward, to ensure that issues that were never addressed before, for whatever reason, were addressed by us. I tell people that I am a God-fearing person. I believe in the power of the Almighty. I believe that He has a purpose for everyone. And I believe that He had a purpose when He brought us to power in 2018 in the state of Meghalaya.